Times of Mizoram News Analysis clear to te chibai Meitei Helpawl som pani chua anni June ni som ni palitu khan Imphal East District khopakhata Indian Army ten Meitei Helpawl som pani anmana heng an mi man te hi kanglei yayol kanalup KYKL Helpawl anni amaro chu Meitei nu hovin Indian Army te hi antibuaya KYKL Helpawl te hi chua turin annora an chua le taringot mai ni avan duai thak takzet an mi man zinga hian India sipai som pariat thina kumsang ni som panga a 6 Dogra Regiment Lambun na bultum tuber KYKL Lieutenant Colonel Moirang Tham Tamba utam tia riat larchu atelani KYKL hi kumsang khat zakwa som kwa palia din ani a National Investigation Agency NIH1 Terrorist Organization tia dan pona anol ani Indian Army thupuang tuina soidanin intelligence report andon angin June ni som ni palitu khan itham khwa operation annaya KYKL Ralthuam da na andap chhuaka Ralthuam thanem takle mi som pani an manani Indian Army ten operation annai ti an riat vele twal chung hruai tu te abi kin nu ho mi sangkhat zania tanga sangkhat zanga borvel chuan Indian Army te andanga drone camera alam danin Meitei mi puite chuan KYKL Helpawl te Indian Army kutatanga chu thlak tumin kongpui andangani Indian Army te chuan operation tibailo turin an ngen ngiala amaro chu Meitei nu hovin an phaltlat lo Meitei mi puile Indian Army kara inbaina chuak mai thai din huna anom ta ka wangin nunna chanan omlo nan KYKL Helpawl anman mi som pani te chu Indian Army ten an chua le taringot mai ni Ralthuam te ero an hon thei ram ni in an soi Meitei nu ho hi an lo huai sen viau nge Indian Army jok hi nep taka chaturin order an hu jok tribal area a tiang hian ti ve ila min kap lum le sianga ITLF media cell lamten national media thengrok khopa demna thu an puan a thome Manipur buai nu hian India sipai singthum le sangruk le IPS officer somli lai tirlu an ni to a chuti chungchuan buai na hi alare hlei thailo sipai thachak na ringot chuan Manipur buai na hi aching fel don lo ti achiang ta khop mai National Highway 37 chungchang thuchhuah June ni som ni pali khan Naga Students Organization NH-37 thuchhuah siamin National Highway number 37 a economic blockade aum don lo thu an soi NH-37 rongmei Naga mithen khat chunga harsat na sia anom thin chu poi anti a amaro chu chumi wanga National Highway number 37 dan tumna aom lo thu an puangani an soi danin rongmei Naga namte thunei na huam chunga National Highway number 37 hi 99% lai atla a rail kongpo andu chuan andang theibok ni in an soi hetiang khopa Manipur din hun achiat lai le mipui tamjok ma khuanga in Tamenglong le Nonei district National Highway number 37 dan tumna aom lo ti an puanga tin rongmei mipui te chunga harsat na siam saklo turin ngen na an siam bok Tamenglong le Nonei mipui te hian Meitei te ti lom tumna wanga National Highway andan fo hi bansan ringot lovin hun lo lakal zel tura po National Highway ya economic blockade an siam thin hi bansan hlen to se kaini zo na thak te po hian rongmei Naga te chunga lom thu kan la soiwe theima na Meitei le zo na thak te boina kara mai kor lo wa ringot lovin tuna remna le muanna an ngai san thar thut ang hian remna du nam nikum khwa to se athang Amit Shah hova all party meet thirlet na soitak angkhan June ni som ni pali nimin tlai khan Union Home Minister hovin Manipur boina chungchang soiho turin India ma political party hwai tu te anin khoma Central BJP President JP Nada Meghalaya Chief Minister le National People's Party Chief Conrad Sangma
Sikkim Krantikari Morcha Chief le Sikkim Chief Minister Prem Singh Tamang, Manipur Chief Minister Hlui Okram Ibobi Singh ani hi Congress atangin palay aning hala. Trinamool Congress MP Direk O'Brien B Prasak Baisha Asomgana Parisat atangin Sanjay Singh AP atangin M Thambi Durai AIA DMK Tiruchi Sava DMK Pinaki Mishra BJD Manoj Jha RJD Priyanka Chaturvedi Shiv Sena CPIM MP John Britas Tepo Antelani. Tin Central Sarkar lamatangin Union Minister Pral Joshi Nityanand Rai Ajay Kumar Mishra Union Home Secretary Ajay Bala Director of Intelligence Bureau Tapan Deka Tepo Antelani. Amit Shah chuan nun phungpang ngayom le thainan Central Sarkar in thaitop achwati asoya. Prime Minister Narendra Modi thupek angzelin malak ani thu Amit Shah chuan asoini in BJP Manipur in charge Sambit Pata chuan chanchin bumi te ahril. All party mi ta hian Amit Shah chuan ti hian asoya. Buaina chua atang khan Prime Minister nen nitin buaina chungchang kan soidun zia a. Nikhat po Manipur buaina thua in biak lo ni kan lanai lo ati. Taktakani chuan voisom nga pathumvel an soidun to tina anya. Malak tum chuni se an la chiang to ngotang. Party sang shwai tu te chuan party tin telna palai all party delegation Manipura tir andua amaro chu BJP chuan tul aticha lo ni in an soi achan chi sang aum thaya RSS le BJP agenda chu kan reto kha Indian National Congress chuan BJP Chief Minister N Biren Singh paithak hal rule antia Samajwadi Party le adang te chuan Manipur hi President's Rule nuaya da tha anti ani. President's Rule chungchang hi video masa khan kan soinwal to a. Jammu and Kashmir po kum nga pumhlum President's Rule in om to a. BJP in buaina chinfel atum tat lo chuan President's Rule nuaya po danglam navak aom lovang. Central Sarkar hian du ni se buaina hi achingfel theing hala. Hetia la buai tir ri hi atulna anria aninge yang Ogrami Bobby Singh chuan Biren Sarkar hnuaya inremna aom thei don lo ni in asoya arang theiang bera Biren Singh hi paithak tul ati thu asoi Amit Shah hian boina thunun dan tu ruam hanna roadmap engma anei lo ni in Congress Party chuan asoya Prime Minister alole le huna all party meet hi ako ngei an bei sei tariot mayani RJD MP Manoj Jha chuan tuna Manipur Sarkar kai hwai tu Biren Singh hi mipuin an ring to lova a Chief Minister na hnuaya remna le muanna a om thei don lo ti asoi DMK ho tu Tiruchi Siva chuan Manipur boina hi dan le thupek tluk chiat wang ani lova state le central Sarkar lo chamna ani ati Central Sarkar chuan sipei tam tak atirlut to a Sarkar malakna ringam turin Opposition Party te Home Minister Amit Shah chuan angen ni in Shiv Sena palai chuan asoi Opposition Party te chuan voin thlenga Prime Minister Narendra Modi alangoi rengchu an ngai mo thu te an soibok Congress Party ayo Manipur atanga tel om chun Okram Ibobi Singh chuan hundu khopek ani lochu adem thu asoya Congress leader Jairam Ramesh point Ibobi hunan pek bel lochu in musitna ani ati Congress ngai dan chuan Amit Shah hova all party meet hi BJP Sarkarin lan moile mai phi fai atumna satlia ani anti all party meet a hian malak na tur enge motak anrel kan lo bai seikha ania amaro chu thutlukna engma lak ani lova meeting a soihlo pathum party tin ayo palaiten Manipur tlo ni se President's Rule puan ti le Manipur Chief Minister N Biren Singh paithak po chu Amit Shah hian athlop lo ni in an soyani Opposition Party te thuron apom du boxi lo malak na tu ruang am engma anei boxi lo RSS BJP hian until tum target achieve lo engemo tak chu an nei ngei ni in angai thei ome
Congress Party chuan RSS BJP ideology le politics wangin Manipur hi abuaini ti in ngaidan anlo soi to a hetia Congress Party in asoi wange June ni som pakwa khan RSS General Secretary data tria chuan Manipur chungchang tok fanga aron soya democracy lalna in huan na in huna changlo in biak na manga Manipur boina chinfel apoimo ti in asoi Viswa Hindu Parisat General Secretary Milin Parande chuan June ni som panga khan Manipura tharum thona top to se tin alo soi to a amaro chu thudik lawa soi tel boka Christian te biak in chau ti chiat anga an soi hi adik lawa Meitei te temple somli ayatam ti chiat ani atia Meitei te hian engtine motak chuan RSS le VHP te hena anzual kauti achang viau ome ole tun tumatan chuan khatizong kha nile phot mai sela naktuk lama news chi rang ronti chwale kan tum don ya